Bimeze bite hano? Hano ni heza. Hano turi ni kuri Damiri. Ariko Kigali nyimazemo imyaka ingahe ariko nibwo ngeze aha ngaha. Nibwo ugeze muri pariki ya T2000. Yego. Ewa. Reka tuyinjire. Kuva muri 2012 cyangwa igihari. Wabaga Kimicanga ukigera i Kigali? None se utajya guza T2000? Kuki utajya guza T2000? Ngo nyine ni Imana mwebwe Imana yaneganyirije ku muhangeze. Maze nashuguza na bene wacu. Bene wanyu b'abazungu? Maze kubasuhuza. Tugiye hehe? Tugiye nyine muri T2000 siko wavuze se? Nese ko mutakanza turi bugarukira. Nyine aho tugiye bamaze kwakanda abandi. Iri muri elevator sana kuvuga. Iri kuzamuka. Uri kubirebera he? Ngaho yase. Okay. Ubwo nuko umuntu atamenya aho ari. Atamenya iki? Dusohoke. Oya ntabwo turagera ahantu tugiye. Yore. Tugiye mu yakanga se ubundi. Mbese? Yego. Yewe mama. Reka tugare nk'utwo muri Amerika. Cyangwa wageze muri Amerika ntibabimenye? Tutugare njye muri Amerika sindahajyayo ariko ndabizi.